Mayam kurumjari Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiri bapung putaram nokchiri ngasi ki dialogue ki thamjari ba topic Congress party is hypocritical on PR present rule Mla Susindro Hojiksi ekoi PR se present rule se amuk thataruk amaga sangdokpagi house parliament ki house ani magtegi ayaba pi khrabsigi nungchida akoi adum suspended admission di laibandana mayamna chahi thataruk PR ki experience khange aduna amuk akoi gi kanu se popular governments lengak sila hanibagi apambagi dum kholau su la ko marak sida amuk sem gadra sem ngam gadori bra manung sida haibagi nainadana laibe pot mayamam laidi aduga marak sida akoi gi BJP ki ruling gi akoi gi legislator mayamama Delhi de chatana khotana hanadagi sudum kem tawdana laidana khotana sisigi akoi gi amuk lengak sem amasuk sem da haibasi gi wafam sigi matang gi su adumak akoi uncertain oina dum laibe pot amakak laidi matang asida akoi si ngarang si akoi khurai assembly constituency ki MLA le sangkem Susindro na कोई फंक्शन अमदा फोंदोकिबा वाफमसी मणिपुर थमिबा PRC अखोई तसेंगना हाइराकांदा कांग्रेस पार्टी दा हाइबा तारे PRC अमुक थमहल्लगा अमुकसु अमुक PRC नमदना थमहल्लगा अमुकसु PR पामदबसु अमुक साबा यामना हिपोक्रिट ओइबा हाइतारे अदुगुंबा डबल फेसेट अदुगी पोतुगी एक्चुअली एलिगेशन हाइगद्रा करी हाइगद्रा दुमाइना अखोइना पोट अमका फोंदोरी हाइबा तारे अदुना PRC अदुम थातरुक्सि मदुम एक्सटेंड तौकिनि हाइबा अपामसु माकी स्टेटमेंट फोंदोखि मरमदुना नमदना PRC दी अखोइगी हाइदिबा political party isina congress na yamek seng na thamki basi akogi Mla Susindro na masina ahan badadi in the first place pamaga PRC thamna bi damta kan takshin ki ba masung thaman ki ba dugi matung da muk PRC pam da bagi mawong da torokpa PR ba muk thamu amuk lagtho har ga ka tawba ya ba nati habi wafam chu phongdo ke haidare asugum ba ta seng na yam hypocritical oiba post sin haidare masigi kanwasina namdana kuisi PR thamlakpagi marama makak oirabra aduga manunga tongan tongana memam kha khairi akoigi hanagi assembly da akoigi keno ta no confidence motion thangatpagi matang adwai da su akoigi sumatagi manga khak leiba congress tagi yamna akoigi yamna bold oina haiba tare madugi wafam puthoki badu akoigi doldi BJP da dum leija taraga su madugi maningu eba who knows thamoi dadi akoigi Congress la iba myam yoram basya madu manusya bol en duki step lor ki habi my statement su thami hai tare maramuduna swai matang da koi nei jana mosi ki thamjare topic Congress party is hypocritical on present rule ngasi ki khana nei na basaru ga bina bai da mata ko studio de election la birai ka khumna jari ba panelist hom dia hana makta da WAYEL KATI ki editor Oza HEMANTAKUMAR Oza Taram Nokchari ni sub the lengsin bidi basi kogi advocate Oza PUYAM TOMCHA Oza Taram Nokchari ahum sub the lengsin bidi basi MPCC ki spokesperson Oza CHANDRA Oza Taram Nokchari Oza ahan bagisi Oza TOMCHA lak jegi Oza akoi gi sigi kanona phongdo ki basi MLA na phongdo ki wafam si makha tabanu question lak siting da ahan bagi meeting wen masibu akoi na kamai ni geng bayai dum direct hana kanusi PRC thamna bai damak taksin gi bhai tare dum apam dum tham khama tu hujik na mu PRC mu thamdana bagi pot amuk torok ba yamna hypocrite oi ba mawong Congress party da simo phom ka thamak pasi kamai phong to pining usa aide masi matang che yam hena comment pijaning de to boina hajining mudi Congress ki oina siguma stand leite da andaki parliament da khana gi matam da khoi ki natragana khoi ki central leadership Congress central leadership ta gi manipur popular government thamgadabne habigi apam ba ki phongdok leite khoi swaida khara bot ngawba bolai chu bai tare ko bolai chu ba khara pangang ngang je buane bot sengna hoje ada khoi ki supreme court masa mangna irang horkum tumna manipur law and order problem leite high gramni de me some the indirectly ma de PR thamai bane mai tawdana sagi manipur da sagi khoi ki lairiba matam dugi chief minister si lokho o हाइबी कनो सुलाई अदुगा इंडिकेशन से लोनमक से PR की इंडिकेटर ने पीरिब मयाम दो अदुगा तसेंगना होजे ngसाई को अखोगी स्टेट लीडर सिंगना सिदैस द पंगा ngang बुदुदी आइसु खंगद्रे अदुदी मोय मसा मोयगी पार्टी की मीदा सेंगोन बिरो अदुगा तसेंगना सेंटर दा अदु नत्रगना होजिके पार्लियामेंट ता ngसाई के अखोगी मोय क्वेश्चन हंगना मदु मणिपुर दा करम मतमदा नत्रगा कर्म मतमदा अखोगी PRC लोचलगा कर्म मतमदा अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट नमा सेमदगे हाइबा अदु नत्रगना सागी मणिपुर के केनो सि डिजोल्व दो काइना अदमाना डायरेक्ट क्वेश्चन हंगबगी पाव अखोइदि अदुमते अखोइ उदे सेंगना मसिगी पोसिदि अखोइ हाइजनिंगदे अदु मसिदि अखोइगी आई सिदैसि याम कन्ना एलाबोरेट सोइ तौजनिंगदे अदु मोय मसेन sum ngang ngang na bo ane du ta seng hata de manipur ki issue si lai se
popular government labor natraga laibidagi issue nate asiki manipur ge core issue sidi mayam hena khangare hanjana hairudrasu kana roi masi lono khangnar wa ngakne ai hamba round de is masajum haijege okay za hoi ta seng harakanda khoi gi se karam mong ga tham gi bano se hai taraga de khoi gi chumel jan tham bi pa khoi ge party gi haiba tare sa sengna tham kim dan mai kai de ge tu gi clarification on kha musa mak de tham bane hina mek seng ga ne ha pham dum tham bi jan ai oza pumpkin general lak ji oza kano gi congress ki mathak ta samain tham ai ba se akhoi gi obvious kano Congress matak thanggale phaja ko allegation hai gedra kaino yam hypocritical oiba pot ama khakni na koi MLA side phong dora pasi regarding khoi gi imposition of present rule in the state ka main thambini ga mathau tau gadabane mathau tau dana dum soiron ngang lei basi kuire hai ni ngai di yam lei ado ta ba nungai ta ba yam yaw ni aduna khara dum phara ngangna basi da mayam se dum adjust tau na bai wane BJP na hujik tau isi bu kaino mathau tau ge di haidana congress am tau adagi adu amuk tau lei ji kaino moi gi political crisis moi gi family gi BJP gi internal crisis asi solve tau na ba irang laksan bagi namada akhoi PR si thamgi bane na hainari sine ba mayam na ngasi bawda tasengna manipur gi thoiba present crisis sigi akhoi irang loisan na ba adugi intention da tasengna manipur si nungsi badagi center da leiriba BJP lusing basing sina manipur gi damakta khallaga manipur praja miyam gi yai phanaba step amane haidana akhoi lawde ba aduna asigumba president rule Makoina thamhalle makoina ne thamhalli se moina thamhalli ba president rule se amuk congress party da amuk project khudom bi thila adi kamain tawni moi gi sarkar ji ninghai ra kadawre BJP ne absolute majority command tawraga lengak sason tawriba BJP se double engine lengak ki somda engine namagi sarkar se somda fail oidawre India punamaki mamangda Malem Pumbagi mamangda ikoi BJP si chopa tare haidana madugi face saving oina president rule si thamgi baneba adudi president rule thammi si congress na thamhan bro si bu kanan thamhan mano moi masana invite tawjabani sidi moi masana dum baton tawraga president rule si thamjagi baneba adugi president rule do handak Parliament session mamangda moi kari haramge atuba matamda sarkar la ani atuba matamda sarkar semagani popular government ama la agani miyam gi apamba popular government ama thammagani na moin assurance miyam da thajaba pire isi oiragani taurabayai oirabayai na tengkhang ka rak tawrak panatro tha taruki president rule mamangi tam du loidingai tenure du loidingai mamangda adu hujikti kaidawre amu another 6 months ama extend tawbagi kaino tawre another 6 months ama extend tawbagi akoi resolution do move tawriba madugi kaino se kanana hana thangalake hai matamda BJP gi union home minister Amit Shah na propose tawrakpaneba adudi president rule si extend tawngai si jo moina neba tawri se adu asibu congress tamu khudom bi thilli se aikoi kari hayo haibano ba aikoi je sidaida awaya khum tawnaraga kari phajabano bo oidoise si moigi ikai ningai neba adu leibak sidaida akoi PR matam kuina leikini sangna leikini pakna kano tawdo mande akoi PR pamba miyam leiri ka haiba kari statement no sise makhoi gi party se yamna insult tawba makhoi gi party gi image sokningai oibe statement ne ba sise aduna inthok injan tawbagi mahutta moigi BJP ki su MP laina BJP ki MP na Manipur ki BJP ki MP na di kari gi sigi president rule gi matang da extend to ba yani yaro na parliament da kari gi rajya sabha da amta haidabano ngangdabano sigi matang da di adu moina loina chupchap leire adagi parliament session ji haudringai mamang da moi gi delegates ama pulap chatlaga center da asi tawbio si tawbida ba yaroi asi pame asi pamde si tawraga di Manipur gi damakta yai phaba oigani haidana moi chatlaga kana unaroi karamba BJP gi mihut chatlaga ada center da karamba luchingba unaroi Manipur gi damakta handaki parliament session sida asi tawbio asi tawda ba yaroi haidana kana pressure tawroi BJP na tawgadaba mathau tawdana aikoi
थोक मोक तायोन अब उल्टा पुल्टा तौरगा मियाम चममन हनबसे मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दगी नाथैबा पुक्सेल सेंगदबा सिंसियर ओइदबा मथौ मसक खंगदबा कौवे हाइदना आई सुमाइन थमजगे अहानबा राउंड ओके थैंक यू सो मच आई ओजा हेमंतकुमार लाक्तिगे ओजा कमाइन थमिनिंगी मीटिंग से ओजा एज अ सीनियर जर्नलिस्ट अहानबा योना जा थंबियो अखोगी बीजेपी अमतंग योरमदि नुंगाइगदमनी अदो कांग्रेस की हाइख्रे अइना न्यूट्रल नि अइना ngang न्यूट्रल सी अइ करोमदा लेरगा ngang अइ सी खंगदे को अदो अखोइना सुम हाइबियाबा खरा हाइ तारगदि कांग्रेस ना कदोंगैदसु मणिपुरदा बीजेपी की गवर्नमेंट अमा लेहनिंगदे मसी नियम नि को कांग्रेस ना मणिपुरदा बीजेपी की गवर्नमेंट लेहनिंगदे अदुगा कांग्रेस की ओइबा गवर्नमेंट अमा सेमनिंगी हाइबसी अइ सामर साम सुमनिन खली मरमदि पॉलिटिक्स तोरिसिंग जी पावर पॉलिटिक्स ता अदुम गवर्नमेंट पागे सी होना बिनेबको अत सिदे सिमलै अदेन अदगिदि बीजेपी सु कमाइन तोरे मोय अखोगी माय पावर से अदुम पाइरगा लेनिंगी अदुम पाइगे हाबगी खल्ली अदुना खनबनिना कमाइन तोरगेबो मागी ख्वाइदगी कनबा लंबा से कनानो थिगांदा कांग्रेस अदुम ओयबको अदुना कांग्रेस पु चैबा हाइसे अदुगा कांग्रेस पु ngang हुनबा हाइबसे अदुम बीजेपी की एमएलए अमा ओइरिबा अमगिदि मागी तोहम तोको मथौ ओइरमगनेना इदि लौइ मसी मागी थमुइदा लेबा वा हाइबमा देन मपान थोंदा हाइबा वा हाइबमा अदुम अखोइना येंबा यायबको मसी अदुम लेनि अदुना देन नावाइदेसो अदुम हाइ ngasagi hanagi semiso oiramba en birensi congress tagi masi tap tanga yauromamni matam kuina leramamni ko akai halimo akhoi kano dagi oibo bi dagi kai khunjarbo oibo bi gi makhada council of minister oirame aduga phanchong thoga mapa gumba mayam da saringamin ko si politics si bu ko ko samari somdasu ngasagi ujeki BJP ta leiriba mayam se asisu hayeng dangai congress kano da akhoi BJP chaire kadaba mayam yauri ko si akhoi yengmina se BJP chaire kadaba mayam yauri si sini adana opposition ga ruling ga se awai akhum tawni then adagi di kamai tawre kanda magi party se asina karigumba akhoi ikai khumnaba mangpa tan phama yaura ko nungai taba pot ma yaura ba yaura kanda di kadore magi rifle se sayu haiba pot se masi adum sanabi ama oeba politics ta machine ko aduna zagi BJP na sumarai chaithara kanda congress ta sai basi adum hona bini aduna gasagi wa kanugi kurai assembly constituency ki akhoi ki yaimana haitare ko MLA honorable MLA Susindro na mana congress sai base ai masi thudungna ai lande na ai lowi lande na lowi simaram di kai no akada mana congress se congress si mana sai jabane ba ko sai ji kari no har kanda magi party du kanna ba magi soktari ba pm do hagat pangam janna ba gi sum sai jabai wani den adagi congress ka hu na moi bu sai ba su moi gi rai ni adu so dum sum mena lawni akhoi di adum chum ba pot amane ba ko ado reality di yeng na se ba ko reality am di yeng di ya di ba natra manipur da president rule thami se khoi na sai da signal ka ra di ko thamgen thambane se ai na wai de dum hair ga lai ko ado akhoi na yeng badadi mana khudong sa ba ma khakang di phangre ko khudga phang kaino ka da chief minister oiramba nongthumbam biren se hanjan na delhi da koi thangna na minini humni se koi ko sigi mamang sida ngasagi manipur legislative assembly ki floor da BJP government si into ni aduga den akhoi na masi kanogi no confidence motion phukani na masi adum hai emile na hai bani senior leader na hai ni ko adum hai lauthoi ko aduga ngasagi assembly da bu emile mangana no confidence motion phukapa ngambro congress ki emile maktani magi rule gi matungina matara lep kadam ne bako tara si mui di leiti ar kamai phukatoi no adum khangi aduga di tara si kai dono ma logdore kai dono wai dore se dum khange bako wai dore khangba poto madugi do kana de legi har kanda BJP ki wai do ne matam da BJP ki MLA ka bu amaga congress ka madugi do manung da lo tong na bra amagi phim ama akhoi mayam na ugi sumbala ba de khangdi akhoi ugi bako ado harada ki hauna manipur da popular government si leibai kana gadra kana rodra kamai tong lohok sige si khalingai marak sida masagi assembly hayeng togdoro matam da chief minister si kauraga resign ta holine bako hayeng togdoi ni ngasi simga da yasanga pada tawre lusingba khanbanga mandri ni aduga den asomra khata pakthok pada na
कमाय हागेबो गवर्नमेंट अमा सेमनबा मोइना क्लेम तौद्रे अदुना गसागी कनो मणिपुर पर्सन रूल से कनो कॉन्स्टिट्यूशन की कनो से गांगनबगी दमका थम्मा कोई पिया थमे सिनेम लाइस नत्रा अदो अइना अहानबा हाजबदुनी मणिपुर प्रेसिडेंट रूल सिदी सेंटरना थमगेन थम्बरे को हौजसे अदुम हाइगे बीजेपी की स्वाइदा फैरेंग तुरेंग हाइगद्रा मतरगा कनाई कांगु नोमना मागिदा एमएलए खराम लयये देन हानगी कनोदुदा चीफ मिनिस्टर ओरमबदुगी द माइक केम द खरा अम लयये और अतोब कांगु गी अम खरा खरा लय हाइ जिंगसे मसिगी से खुगी टेलीफोन कॉल अमदने अदुम पुनगरी मसी अदुम बीजेपी की हौनबिनी कांग्रेस अदुम तवी को कांग्रेस न खरा माइल ओइबदी हेलिको आई खोइन सम खांगपदा कांग्रेस की न खरा मोइन खरा डेमोक्रेटिक ओइबदम तवी सु मतंगदी को अदुना ना अखोगी कोरकनी आदगी कनानो लीडर ओइनिंग से कनानो हकने अखोइन खांगे बीजेपी ना कैदोंगनेसु लीडर ओइनिंग बमी अमद लीडर ओहेंदे से खांगदमने अखोइन को मसिनी को अदु कांग्रेस की दी अखोइ मांगने याम खांगरे अखोइ याम ओइकी मसा मसाना ने हाबदी मागी पार्टी की मयामदुना खनबा मयामदुना मा ओहेनजे से अदुम ओहेली आदगी खोगी हानगी प्राइम मिनिस्टर ओरंबा डॉक्टर मनमोहन सिंह से मासु लामी देन अदगी कनोसु लामी प्रणब कुमार मुखर्जी सु लामी लाकांदा ओइबो बि खंगी माना खलमिनी खुद खलिनी कैना कांदा मदो अखोगी माना एमएलए मसिंग यामी माना सुमेना अदुम खल्ली खुदन खलमेबको सेंटर केसु योगदी को अदो सिगदी यारोय अदुना बीजेपी की मनुंगदा चीफ मिनिस्टर ओइगे हाइ तारगदी स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर ओइगे हाइ तारगदी मागी मसागी द लैते मसिंग सुबद लैते क्राइद लेगे कांदा सेंटर न खनिंग ममी मखलकने सिमा को याम नखै सेंगना लै अदुना होजि मसोइ मचोइ तारगा ngang इबो खोलेबा साइबा मयाम से आई नाकी वाने न खले अदुना सिगे पोर्से सि मथमसी अदुगा मसागी बीजेपी न पालैबा मागी लैंगाकी मागी मसक मणिपुर हानबा सुनबा मियुम मै थाबा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स तौरु मयाम से मसिदा कनानो मतमदुदा गवर्नमेंट सु सुम थंबसिबु कमाय तौदुनो हाइबा पोर्ट से लेबांग मचा ताबा मी मयामगी वहंग अदुम ओइ ला लोइ ओइनेबको कांग्रेस खत ओनते अतै चुलुइ ओइनेबको अदो कांगु ओमनदि मा लेरगदि मखोय खोय मैतै कंदुइनि गायना खनबा कांगुमदि यारमबे याइको अदो देन लेबांग मचा ताबा मखोय इंडिया के सिटीजन म ओइतारगदि मसी तंगाई फदना पर्सनल रूल थंबा मतमदि यौरबनि से लोइ हानबा पोट अमनेबा अदोना मरम ओइरगा कांग्रेसु डिमांड तौई मणिपुर करिगे पर्सनल रूल थंबदिनो से फोंगना डिमांड तौई सिम खंगदमनिको कांग्रेस न डिमांड तौई मणिपुर पर्सनल रूल थंबदिबगी मरम करिगिनो देन अदगदि हदकी पार्लियामेंट की मिफमदसु मणिपुर की पीआर एक्सटेंशन तौई मतंगदसु ऑनरेबल एमपी बिमोल अखोइजमना अदुम हाय अखोइ कनो माना मा अपाम फोंदोई मादि मणिपुर पीआर थमिसे कई डिजोल्व तौलिनो डिजोल्व ओइने तौ हायबको डिजोल्व ओइने तौ हायब अदो जागी कनोना बीजेपी ना याजगिदबै वानेबको यूनियन होम मिनिस्टर ने यागिदबै वाने सिसो अदुम लै अदुना मणिपुर पीआर थंबसे कनाना पामी जाई वखल ताब मिसु पामी अदु देन कनोसु पामी मरुवेन कांग्रेस याम पामी को देन अदगी होजि डिजोल्व तौसु कना पामी मरुवेन कांग्रेस ना पामी पामबसी मधुगी बेनिफिट मोइदे सो अदुम लेगुम तोई पॉलिटिकल की ओइबा पोट अमदा देन सिनेबा लै सिमदे अखोइना नाखा याम सेंगना उदुइदि सैदा गवर्नमेंट सेंबा उजिक उजिक ngамदे गवर्नमेंट सेंबा कमाय सेमदोनो खोइनैना सेबमदा गवर्नमेंट कमाय सेमदोनो उजिक सिदा कुकी यावदबा गवर्नमेंट अमा लैबंगरा मणिपुर सेमंगरा अदुगा सेमिबा गवर्नमेंट तुना कुकी से अखोइ दाइदा तौगे अखोइ थोको वारी सानगे हाइबंगमगदरा गारंटी अमदा हाइना सेबा ngамगदरा अदु ngамमोय होजे कमाय तौगेबो सेंट्रल गवर्नमेंट लौरिबो रोल्सु अखोइ मयामनदी खितंग थुना इरांगसि लोसलनिंबै वानेबको मिगी थमोइददि याम लैग्रबा पोट अमने मिन होनरिसिंसु अखोइ खरसु येंगदे यापोन्तेबको कुकी वारी सारिनि नत्रा देन अदगी दिनो मयाम फागलिमनि लैनि मयाम फागलि नत्रो अदगी देन अदगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सि मसे मसे लै मयाम सि खुजन तोरगा इंग बतपा फियम मम पोरकनबा अदम होनरगा लाइबा पोट अमनेबको सिपोर्टसिनी अदो सिगी पीआर से अन कर्म तमद लथोक्तोइनो हाइबदुदी ngसागी एमएलए सिंग लेपा यारोय एमएलए सिंग लेपा यारोय कांग्रेस न लेपा यारोय बीजेपी न लेपा यारोय तंगाई फदरगदी मुजिक थमिबा सस्पेंडेड एनिमेशन से डिजोल्व तोरकनी से कोइ खंगदबने को खंगदबने कैना कादा अखोगी सिगी जिलैबो लॉ एंड ऑर्डर फिल्म को मेथै चपे यातिदना अदो कुकीजु लापा यातिदना तंगरै सिंग जे सि पोसि अखोइ येंगबम चंगेबको अदुना सुब फिल्म लैबसिदा ngसागी कनोना बीजेपी की एमएलए सिंगसिना मोइना लिंगजेन मानो नुइ लिंगजेन मानो नुइना फनया मानरसु को
गमेन सेंब यारोय मोइना फनायाम तिनरसु गमेन सेंब यारोय अदुगा अपन भाइदुदि ngaki wani सिनेबको ख्वाइदि मरुदी मणिपुरदा तंगदु लेताबा फिल्म अमा लेहनबदुने बखोइना मरु ओइदि गमेन अमा सेमन गाय तादे अदो मणिपुरगी मियामना हाइनबा होरे हुजि मणिपुरदा ngसाई पॉपुलर गमेन अमा थंबगी तंगाई फदबा लै को पीपल सी वाई मयाम खंबिरंगनी वारिसे कैनो हाकादा लंबी फंगे अमता याति को लंबी याति हुजि अफब लंबी से लेतेदना नत्रा अदगदि कैनोमतंग तौ मतमदा गवर्नमेंट वा मा हाइगदबसे कना हाइदोनो खंगदे खोइ नत्रा मतमदि कैबिनेट मिनिस्टर मयाम लेबनिना अमदा हाइरुनी नत्रा हौजति गवर्नर काउंसिल लै कना कनानो मयामना कमाय हाइरुनी नत्रा अखोइ मणिपुरी मरमदा याम मुन्ना खंगगा लंगा पसु ओयमदो मानदे only law and order ki matang sta khakta moina maru oirdi aduna awat pagi awat pa ngakta ngaira kansida popular government ama thamba pami kai no haka PR ler ka da khoina matam si sum sangjal la ka da president rule si matam sange natra sangaga matam si da kanogi akhoina pamba ngasagi ing tapa phim maidu aten ba matam da porpa ngamdrabani na akhoi thamoi da nungai taba ma phaw ko PR ler ka da nungai ni har ba mayam sing do adu kari gi no ha pot na malai adu ne ba hangai di amadu na hangai di ngasagi honorable MLA yai man hangai di adu ne ba ko noi mayam yam na PR yam pam gi dai sine ko hojik so dungai re PR pam itu PR lo fuk matang duda mana kongres ta pusal sai bei wane ko kongres ta pusal bei wane mui aso suma adum khangani emile ni kaino aduga masi yam singba mi amne ko khoi mayam na sum yeng ba chaw sang ba da ka da winning ba ne ko mayam gi thabuk tawba aduga den ken de thabuk yam taw ngamba masi mi ne ko adu mai magi thamoi dari momon no ngani man ngangi sing do ko adu khoi khange aduna PR gi matang se mana session da bani aduga magi responsibility jo later banati zai bankim na haida yai mogi kano se later banati emile sing gi thodang si later badi nati lai ko lai adubu akhoi na yeng do se sai aham thamjaki duni moina BJP na congress na saiba congress na BJP da saiba haiba se masi india gi democracy ni saida ga de kamai tawni sine ko aduga miam ti yam wai aduga den popular government ama lahan ba pani ko ma khoi gi BJP gi government leiba leitaba lakpa kham khangde khoi ko ma lakka laksun law tok sunu aduga manipur gi miam gi government ama lahen ba pami kai nu haka miam gi government ama leitadi kamai tawni democracy je housing lokap ta thamini ko hen kap tawrini pharaga thamini assembly bu pharaga thamba yabro ji thamini ko assembly phaba je democracy phara bane ko akhoi gi kholaw je pharaga thamgra bane natro masida अखोइना भोट पीरगा पीरिबा मयाम सिंदो लोकप्ता लेबा चामाने एमएलए सिंदु नत्रा अखोइ खोलाव लेहनदे दना अदुना अखोइ मियाम दा याम नुंगाइते बको होजिकसी डेमोक्रेटिक ओइबा गवर्नमेंट अमा ओइते बा होजितको हाबति डेमोक्रेसी दादी यमोंनबा पोट अमाने प्रेसिडेंट रूल लाइजको फजेदबा अखोइ हाइबदा फजेदबदी याइ अदो असुंबो वादि सिनेबको अदुना अखोइगी एमएलए सिंग को वखल ताबि अदुगो देन मियामना फावरिबा नखोइदा थमिबा थाजबसे अदुसु खंग अदुगा देन अखोइगी मियामगी वारिंगी मनदाबको politics sanadana khonadana amada kharaga ngangnaba khonaba sije yaringi lepi ona ai phaito appeal tong okay ja thank you so much congress na BJP na congress ta siki ekoi major political party ani sigi ruling ka opposition ga criticism amada hunad bagi part amoina haiba tare adumaina su koina consider to bu yaiba ja form thambide do ko Susindro gi phongtok ko si ngasai gi taking the side of his own party hai tare masa gi party du gi akoi adum kan khan anapa matung adugi side hai tare ne adumaina thambe wa form cheduga adum akoina adum party ani sige dum ama hundok hunjangang thok angsin criticism hai tare sige dum irang ja horak podegi su manung lesum taraga dum laka pote dum oi hai tare sige posi su madugi part am oina su lawbu yai aduga hujik se ai kanom da ai oja tomcha dam lak jige oja ka baina thambi be ja sige matang se aduga koi gi political criticism hai tare political party singi adugi part am oina koi MLA Susindro na thamak patu madu advaina phongdok ko se aduga koi MLA Susindro na thambi ki base dum PR city adum laikini aduga popular government am semak pe form city am negative oina mai statement asudum phongdok ki hai tare aduna akoi gi ojana su kanona su HEMANTAKUMAR thambi ki da adum job torok pa yabe possibility sudum palle hai tare adu oja ka main thambi ni sam tang gi masi makoi de so haibam khongdaba ma lae koina politics ta yawruba na tawani na adubo koina mapan thongdo uba matam dadi kana se PR koina thongini habisi hoi masi kakningai lete ran kali maram di keno do normal si karom kan do pura ka ge habisi khangte hojin omai kapna budi lepe adubo normal si pura paji satok chasinda di ge hoi ge karbar
gi tawda lolon ti tawna ko matam hoji am aroina tawriba potse manipur gi oba problem se da ekhoi community maroina mokhoi gi phange moi gi di ko lambe nama tongana semure moi gi di ekhoi gi ko tampak phau de sat pa ba inta kre tampak ki di mapan thok pa yana no lambe se leite ade mo langi ba government paining ba political party sing si marak te gi sai ko thawak si oina namba taw si leite hojita sengna han lamben thong phate phate na lawani lamben thong phate si kari gino haina question hang ma gure court thang pa gure madu mang na hoji lamben thong ji am kana semgale mamdi keno da sai ki ko akoi gi court yawra abani na madu kana guma political party amatana madu yawdana sai ko praja si ware na masin normal si puraksi haibsi wakal si lekte makoi di fishing in trouble water haidana ko irang tholaga vote le pasine mo pams maram di kaino de irang ji di leita ga di kana no taisana ga I madu da vote am phangu ba haiba pochi da masi leiba do mal plane bhara gi matang da Mizoram to Imphal to Mizoram jilpa chatre ta phangre ti ke se kana sat ka do no khangde kana na tawbudi gi no khangde madu su ko asima adu bo ai khoi gi Imphal to Guwahati gi hoje PIL High Court वो महंगी साहित्य की अहमियत पर हुई ना पे ताबद अदुसु political party ने नते कोई की CSO लेबाक सिक तुम ता लेबे CSO में इमाम मिली पंजारो अदुना ताऊ हुई अदुना लेबाक इंग ननबा normal सी पुरक नंबर दी कनाना ताऊ रिके वो सी सिक्सना ताऊ ले रे जिमोन हाई दो कोई मिटे याब जी में पांच थोंद्रे को कोई कांगपोपी फावरगा चतप याद्रे जिरी फावरगा चतप याद्रे सिना मरम मोइदना सगी को अखोगी कनो से अखोगी प्रजा से सुकिमति वारे अदना गुवाहाटी टू इम्फाल से सगी सब्सिडाइज रेट ता प्लेन भाड़ा से पियो हाइबने कनामतन डिमांड तौदि मसी जगा ngang वाने हंजनबा फिल्म हंजनना हंजन ngang ताई सिगुम्बा यामना को मिगोंदा कानागदबा प्रजा की कानागदबा दि ngasi bawda karigino si laben se hoji bogu thingali si karigino haidana question amda toba tati mo masin chaina banatana adune ne ba sigumba ta seng na haita de ngasi gi khanari si wong ta idi haining one eni da si gi khanari si karigino atopa khanani ngai leitra ba hoji low yam kana panmu tamni ada sport aku ki low pambe ya da mo mayam leire de ji simar de ising amuk chauchen girin ana masi sigumba gi matang da khana dana khona dana tawba adi hauji hauji PR matam da hauji koi ge kana government ge lamda henjal ma mayam ta khari moina da har ngane hauji bu eviction taw matam lai koi na wai demand tawri di court yong na na kari gi no ising chaw thing na ba noi kai gi thabak tor ka adi part ni mam di kai no da baruina government gi leijaba pat ko pat turen nala ko khong da iram nala sing da phunjal la yum sajal ma tar gadi adu takthok bu si mathau na tabra kangbu khradi moina ngang ba si da taw hai bi gi wakhat na makak lei bu dong na taw he criticize taw bu yam lai malam di kai do moi license holder ni criticize taw na ngang na license holder ne adu bu masagi ko thabok oina pangthok na budi adugumba amma ko effective oina taw sang he adana kana adano government taw sida sidi phaina haidne ko siumadi phaina habjam ka ta dine ngasi bot criticize taw no matam sai bagata ni ko da hajine PRC khakun thambi ko mam di kano ko democratic value jo ko masak makom khangdri ko praja se jo khangdre praja na ta sing su khangdri democracy le je government pa na ble government si mayam si kamai tok na taw de ke na thabak sindok singjen tong na chalai na ble na government to fail or matam na tra PR lai si hauji su ngai popular government la ko na ngam dau ri bra ba khodi ka ko hai na kari gino article 355 season ra kari gi damukta khoi gi state government na mateng pang da bi kari gino ha bi maram di kai no mayam do lai adi ai sa hai je bu manipur have lam si the central government ga state government ga aya ba yaw na tok tong na mi ni ya na ba purai ni ya bro law and order problem da state khangan da na center na direct deal to ya bro ram ta kai ngang disi
ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯗꯨ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯅꯦꯠꯀꯦꯔ ꯈꯣꯠꯀꯦꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ NRKꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯪꯉꯨꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯉꯨꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ PR ꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯒ ꯇꯟꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯠꯅꯒꯦꯔꯥ ꯁꯨꯅꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯅꯣꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ MP ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯀꯥꯔꯤꯗꯣ MP ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯕꯤꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯃꯛꯇꯕꯨ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣ ꯑꯃꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ MPꯅ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ MPꯅ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯂꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ MPꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯒ ꯑꯁ ꯅꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯣꯟꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯔꯤꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇ ꯌꯧꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯄꯪꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯁꯤꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯁ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯠꯅꯕ ꯈꯥꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯠꯅꯕ ꯈꯥꯝꯃꯨꯕꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯈꯥꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯔꯕ ꯈꯥꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯅꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯤ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯔꯣꯜꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯠꯅꯒꯅꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯔꯥꯁꯦ ꯍꯟꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ PIL ꯂꯥꯛꯑꯦ PIL ꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ CSOꯅꯦ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯁꯤ CSOꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ CSOꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ CSO ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯦꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯂꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥ ꯐꯨꯜꯂꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯣꯕ
ai taseng nai ta gadi mathang dadi any dialogue na su khana nai na ba matam da hosiki siga irang yam mari laina ba kamai tau dana ai gi manipur si normal si tahan si ge kamai tau na hana ge mana communal harmony laina kamai na pan ba yag de ge lam hen ba sing je kamai na warak de ge di lamben hang di kamai na hang si kana adu gumba ona ko khana si ko mateng pang je ge ba sumai na political gi thim mam ba si di ko ju taseng nai ta di mathang de ko hon bi gno man di keno da ko da ona ta ne na u ba mi am lai re okay da thank you so much adu ba ko akoi gi viewers sing gi su tongan ba myam am viewers myam am na akoi gi keno su yeng bi ri ne duna they also mo get different opinion myam am su phong to I have ta adu ga akoi na west ko tongan ba le ba gi to bi issue sing ko jana pan bi ki ba ko eviction gi oira ga su adagi tongan myam ta matam ga ta akoi gi forum sina sum khana nei na jana be gi tan ja dum maksu dum lawja duna su dum lai hai ta adu ga amu political party mara ke akoi na criticism da yamna focus tauba adu ma ki wafam da natta bi da akoi na top perspective am da yeng kan hai ta akoi na kano sing da major political party amaga maru oina hai dai leba ke tholak irang ke tholak pare solve to bangam dabagi akoi gi root chi puthokna bhotna ra ku matam chai da karai da kari da haina haiba tare akoi gi chapchana adu gi stand lowdaba amasung akoi gi center ga adu gi chapchaba akoi gi keno haiba tare reciprocate to han bangam daba swa gi area mayam simasu adumak thoi bi issue si ga mari leina bra haiba ke to na akoi na pukat pe ki tan ja da su dumaga dum lawjabani adu ga ai oza thank you so much oza ai oza bam kin damuk lak chege oza adune huji akoi gi huji lai ri ba pot chai da amuk BJP de gi sumaina haiba congress de haiba pot mayam am lai re criticism gi pot mayam am su lai re adu to ga huji taseng na haira kan da huji political and security issues in manipur hai tare aduna akoi PR sina solution oi banga moi da boi tari PR sa amuk thamning da bagi adu popular government am ge apamba mayam phongdo pamung lai akoi gi hani former chief minister samang na su tham gi recent statement da prajaga akoi government officials sing haiba tare yamna naknaba ngamakta kainom makhun chatpa matun PRs lai pilap thorak adu makna popular government ama thamanim ga apama sum samang na phongdo ki form su lai hai tare adu posum amam lai bani ano karam ba koina hai tare hujigi congress ki side gi su adum hujigma adum popular government ama na tre haraga ko fresh government am dile haning bagi hai tare akoi gi apama sinu phongdo kan dum lai adu political adu ga akoi gi lai riba security issues me am sige tupa alternative kaino hai tare hujig maksem bagi chukana tawnari hai tare aduna aswagi matang gi da PRs na mung tha turuk mang adum sangtana dum leiba taragadi madum hanjilakpa ngamoi de hai bagi question achobam su wahang lai hai ta aduna swagi matang da congress si kari meeting lai leiba ki lura ba issue kya khanabham oiriba Manipur Legislative Assembly gi on the floor of the house ta tumba ya ba tumuraga uiraga leithoraga khana nei na bada di leiba ki nong te yaudaba tummaga uiraga leiraga ngarang da mikap khangthok thoraga choroni ngak pase masi leibak praja miyam na idi nokning ngam ni khalle masi ikai ni ngai ni sarkar si akhoi congress na pai ribo kana na pai ge sarkar si bo akhoi hek sarkar da bu question tawraga di hunaraga lei haibase praja miyam so ai ngasi kanom ta haijage ba aina thamjaningi si kaino sarkar da wahang hangdragadi kanada hanggadage ba akhoi se adugi su mathakta akhoi di opposition party amoina leirine ba opposition party amana ruling party dugi asoiba ahoba moigi loopholes mayam se masi yengchalaga moida hena strengthen to han ba se moigi governance to the mateng pangsaline ha se masi BJP na su khangbi gadabne aduga BJP ki yamna loyal oiba sympathizers kangu na su khangbi gadamne ba adu masi yengo akhoi yengo issue haije kaino akhoi congress party na amatik lawe akhoi honorable MP Dr. Angomcha Bimol na parliament da national highway sing si da free movement lehanda ba yaroi free movement lehello haidana kayamna akhoi issue si pukhat khare kyam ngangre sigi matang da ado national highway si home minister masamak na so manipur gi governor na so akhoi national highway da free movement lehellagani athing ba yet ba amta pi ba yaroi hai gi bane ba masi thabak to onthoi ibra masi national highway da free movement lehellibra masi hangbase akhoi gi khudong jaba lawri bra ba national highway da free movement lehello haidana congress party na laujari base akhoi congress party gi lanai benefit la ba si leibak miyam gi natabra ba adagi irang loisallo irang loisanaba hotna biyo ana akhoi gi MLA akhoi congress gi opposition gi manga sina lawraga lakhi base irang loisallo haibasida
kari kayamna kairage manipur da santi athuba matam da hanjal hanbiro o haibasibu la labraba adagi luchingba matik chadre luchingba ama akhoi leibak ngak ba sen bangam gadaba kanano state si phajana lit torga chat bangam gadaba ama khanabiro leibak ngak bangam moidaba oragadi miyam ji waman gre haibase masi state ki interest na tabraba akhoi gi midagi changhaluraga moigi BJP da koina chief minister oiruba yaba natteba adu sigi simple logic neba sibu amuk haina gi gadraba takna gi gadraba suk yamna educated oiraba well informed oiraba akhoi gi ngasi gi khunai sida si yauna sigi level sida asuk matik simple oiba point macha basic knowledge khakta neba si asigi basic fundamental duties khara constitution na piriba masagi constitutional rights masagi constitutional duties elected representative ama oina mana leibak sida magi tawgadaba duty discharge tawbam thokba duty do tawraktabadagi praja miyam sina pelaktadana ekhoi lengak pa matik chadre lengak lon soire kangkhong chaire leibak si yadre haibasibu kari akaiba leige ni masik natadi tumin layo haibra ekhoi se adu kanda yam phai haidori braba ekhoi se tumin na leiragana opposition mapangan yam sole kaisu tawde haini ba mu khara nganguragana hunaragada lei taningdre haiba kari noba khoin tawdoise Delhi chatse punna chatminase prime minister unaruse home minister unaruse noina lit tawro aikoina tung injarage noina haiba ngamdabudusu aikoina hairage noina direct oina haiba ngamdrasu haidana honorable CLP leader Sri Okram Ibobina hairabaneba adu yabide all political party ki delegates chatse haire yade yadra so koi lek para cha bara thong thin bara karino protest tawru bara India gate parliament house mamangda rashtrapati bhavan mamangda koi chaturase karino any means season raga koi tawrase haibaneba tadi si kaido haibano bai koi adudi leibak si koi opposition gi manga sina palebra moi yankhai mari sina palebra phare tara du su minus tawro bo si moi nifu mari si karimta ngammaroi akhoi di karim ngamjadre akhoi da haira ano noi congress ki manga sina tawro haire geraga nakhai seng na hayeng press media da BJP gi office da press conference tawroga amtang haibiro akhoi angamba level da hona jarage ba karino ba tawri si hujik si akhoi si hairaga di awai khum man maneba moi gi mathau je akhoi tawru ya braba punjhanau hai moi nifu mari si amta punjhanaraga ka amada cham thakminaraga nongtadi leibak ki damakta noina akhoi tokhai leiba malido akhoi group leiba malido leiti yengo si haidana moi nifu mari dom ta phaminaraga leibak praja miyam sida photo video otlone akhoi leibak ki damakta khanari na karigino kana buno ba akhoi na pullu doise punjalo haije kaino ba mamang lai tatana haijagrabane akhoi na pijari ba suggestion akhoi gi humble suggestion leibak ki yai phanana ba gi damakta haiba lawba khong ba kharasina tana akhoi kari taw haibano ba moi khudang paira yalura chatto mangai de haisine ina si yade ba moin tawri myam je asi gumba mayam ji moina tawre ngasi hoi BJP Congress ki sung khanar roise amarom da khanar se ba ngasi unemployed youth mayam kari tawre na lising kangau na dana ngasi asa kaya kai dana ninghan na dana thamoi sok tana leiri ba mayam thabak phang da badagi matik chara ba na ha mayam amangasi thabak phang da dana leiri ba mayam se moi hopeless oirakpa desperate oirakpa frustrated oirakpa asiguma mayam je vision uraktraba karino aina thangadoriba khongthang je haiba khangaktraba naha lising che future gi pillar ne future generation si manipur gi future kandoribne haiba society ji gi pillar ne haiba youth mayam gi vision je pulap mami samallaga makhoi gi peak timing phajaraba punsi ji soidat aga manghallaga ngasi kangkhong chaihalaga manipur nungsiba sari ji karigi noba manipur nungsiragabu manipur gi youth mayam ji sumaina pharangjai chaihalaga leigadraba karigino ba ngasi sigi khunai se education system na ngasi totally flop oire yengbiyo ba aina thamjaning ba point khara se ai BJP Congress ki wa to khara se bu je yam asiguma matang si sana roi se haibanina hoji ngasi kai daure lairaba mayam sina subham nomham khangdadana leita lairaba mayam sina ngasi kai daure subham nomham leitre phana tandaba thabak suning nomning ba mi oiragasu tabak pu phangadi ai kainomta sujarage na khoro khot aga leiba mi se masi ju thabak subham leite ba hoje karigino koi economy se completely collapse oireba manipur gi economy se down oireba si
adoi tardi akhang ahi expert economist mayam sina ngasi ngangi ba mayam si BJP di tabi da braba adu health sector da hairo education sector da hairo road infrastructure oiro natragan any developmental project oiro manipur bu hiram amata da hujik lokhat pa ya ba kari leirige lambi thong ji hujik kadam mafam akoi lambi chat pa yari ge ba any lambi amta akoi gi national highway thobal line gi si nataba karamba lambi amta akoi chat pa ya ba leirige lambi si amta puthok piro ba BJP na khudom bi thilaga kari gi no ba manipur praja bu asuki matik wahalli se asi yengo aduna naha mayam sina unemployed youth mayam sina ngasi di kaidore thabak phangda bagi masing henkalakpa tawham chabam khangak tab sina depression anxiety leire aduna aki tujung na pik thalle depression anxiety leira banena masi traumatized tawraba adugumba akhoi gi ama oire ba mase haiba mayam si gi victim oire ba adu si gi victim se kanano oihan bano BJP gi negligence of the BJP government ki victim ne ba ngasi manipur praja miyam sina phangi ba khudol je BJP da BB ba khudol ne ba ngasi IDP lising humpu hena leiri ba internally displaced person mayam se masigi damakta BJP gi leiri ba MLA sing sina BJP gi MP na center da special economic package ama PB ga da bane haiba kholaw amta tagra ba puthok pir o kari numitta karamba pungsing da kari function da kari occasion da haigi kari khabar da yaugi amda puthok piro ai enlighten to bio ba ina khangda bagi oram magaso kari gi noba manipur gi suk waraba matam sida usit thawoi da bi type da second class citizen step motherly treatment gi type da koi manipur gi special package amba manipur nungsi na taga nungsi de manipur praja na awaba tari si masak khangbi de manipur gi miyam gi damak ta khalle na taga khande hai basi BJP na mayek yam seng na handak ki parliament da manipur gi budget puthokhi ba do maduda pass to gi ba budget to aduda it's a very clear indication aduda fajana reflect tawrabane ba BJP na manipur gi damak ta kayam khanbiri or khanbide hai basi huje adagi internally displaced people mayam sigi relief camp ta leiriba akoi lanjena raba mayam sigi mayum makai sabini haibadu so moigi prime minister awas yojana haibadu gi paisa du dai amuk su lawtho agam sa do oi lerame tongana moigi special oina economic package ama semaga moigi policy program sembo oiramdreba adu itadi victim oiraba du da hanjan victimize tawhalli si kari gi no BJP na asiguma mayam sidi kari no ba adagi hujik health care da mamang da kari haigi mamang gi honorable chief minister na kidney gi patient kidney na basing akoi paisa am da tinghan da na free da layeng ani na haigi natra kidney na ba mi myam gi complain amang asi social media da khabar da uba phangi sidi kadai da kidney na ba mi am da free da layeng ge huje tawri myam je ai isa hak theng na hospital ahum mari da visit tawrga ai inquiry tawri bane aduna adugi list myam am lay ba ai adugi matang da ngangna se ba huje BJP gi karamba kari department da ino khoi thor ongang na seba asigumba mayam am leiri ba adu hiram khoding mak ta lokhat pa yadre adu asigumba haide asigumba taude hai akhoi sida henang kayam ngangman na mina taning ngaroi akhoi congress nungsira roi na akhoi di ngangba ikai bagi stage am yousala abane ba si bhaw da karim ngangdre laibaki kaim haide hai taragadi akhoi kari no taudoi si sorok da tummuraga akhoi gari na takhai halaga mina pen do mangai re ba kari no ba khoin tawdoi sibo tawgada ruling da leiri ba BJP sina karim ta tawde ba adu moina amta tawdana ai kone ba ko adu mayam si am waram gani adu ga wada ba mayam su yawi simale ko adu ayam ba miyam di yam gwai maruina nuai ta ba si ikhalai ba narol mayam si magi thabak ki matam si hen gi doni ko thabak phang da ba si thabak kau de dana thabak tong nam kan lete na company lete corporate sector mayam loi ture natra adagi business mayam loi maksad kre mang re ture ko ala sa step ki economy tu ye khoi yai si yai ko aduna then adu boy khoi no si yeng doi se khoi ni yeng doi si congress su hojekti opposition then kari gino BJP gi kangu sina opposition gi wa ngang ngam di si kai no si moina government pai bi nati ko moina government pai ba number nati adu moina ngang ba su ta ba nati se khoi khangai ko mamang da sum khangai ko hana gi chief secretary wa potu mi do ko email na telephone to ba pai ponte magi wa ta ponte ha ba si khoi loi khangi hoju su samane khoi email na telephone to ba da khoi inspector OC ha tar ko OC na telephone pai bi di ha bi campaign mayam su lai po ne ko
ado laidi si government ma PR government se koina another BJP government amani na haiba se masi amarom da haiba di yai ado den amarom da di yati ko habadi popular government nati ba su ko hai union home minister gi makada mana songi yinga khaji to wi wane ko mari le na ba department mayam se gi mana khangda ba union home minister ami sana khangda ba mayam le di por amane ko aduna loina usan bangam de moina yam kanna mieng thamai di kai thamge ka da loina order mieng thame sima khoi uri akhoi miyam na pa akhoi ji personal la ka da akhoi nungai ne se khalame ko adu nungai han bangam di nungai han bangam dab se akhoi gi sidal le ba BJP kam ku su nung phatok ti adam protest over phabani ko miyam si yam wai sumama to holu sumama to si ga si sinna haru kera ada kamai to ke moina to ri photo khara si miyam da phong ko phaye ko ad miyam gi adu ha jar manen khali akhoi gi BJP gi MLA le ri mayam si su ada center da lobby torom gani then moi su manipuri matang da wa khara di hairam gani ado akhoi na di madu hai ubangam de ubangam da ga di hai di hai tab natro sine ble singe aduna president rule gi government sina manipur miyam gi nakal amada phanaba thak tawi ado nakal mayam amada ri khodrong khoraga leise asi yaningi masi kamai to gi khoina masi hujik lai ba BJP gi MLA kaim to bangam dra BJP gi MLA sing sida akhoi sum taina bai se san asi bu phui du samane ko sine ko habadi akhoi na moi ta taina raga taina do si kaino ha kan da matam kui de dana hojik ti moi do sai ra ka dong no ne ge mathangi 2027 da di halakani haloi khang de se stani akhoi hai si natra ado miyam na lepsano akhoi na ngam ke do no khoi lu khang mak tani tawri sing je ko sini aduna present rule gi government ama lei present rule gi government se akhoi na ma se purely BJP gi government amani ye na akhoi na loba yade aduna masagi BJP gi MLA sing sida akhoi na sitawi sitawde lambi nungai te na haibagi aidi thuna kana da brain khali adu sopudi BJP gi MLA sing su yauraga miyam go lona protest tawgi tangai fadaba male lambi semsi kaidon lambi semoi dono kaje moi haga dabani majuta moina tawnindraga di moi suman galok tuna ba yawi habi yai si possible khamina bam sang aduna manipur gi budget si mayam khamina ngani akhoi assembly si manipur legislative assembly si sida freeze tawre ko maji mathau ton gi de kanana mot sele parliament na mot sele parliament si akhoi lok sabha suni raya sabha suni ko budget khanab matam sida akhoi opposition amatana saruk yati ko bihar gi potuda adum bihar gi kano gi akhoi gi special kano gi revision gi matang du da kano gi electoral roll gi matang du da intensive revision gi matang du da adum maduda sor he na tawra adum satral legre ko budget tu da aina pabjaram bai wana aina khajaram bai wana ko aina tahonjan bai wana ko hagi Rahul Gandhi ga se then adagi di Raya Sabha da ga si Manik Arjun Kharge ne ga Manipur da piri ba budget si kamai to sine state ama kamai to salai gyo si state ama kamai chalai gyo Manipur si karam matam da gino smile sum tawon lakpra hojikti center na laibak sing ngai ni aduna kari da mukno masagi IDP mayam sing sida mogi khunda laina na ba lupa sukam hap si kai gino ga sibu wai mayam ma hai ninge ba ko adu kamai to bono Manipur sida gi Bihar na khar lungrabra kanom tawi ko aduna opposition su wangang kiti adu ruling gi mayam khambiram gani ruling gi sidi ba ko ngamu ngangtra ba mu to ga di pass tawre da harga moidi du wai sange mu sai to ba ko adu afabadi nati ngasi ekoina wari ba mayam khambiram gani akoi pasaji se akoi budget si handari ni ko crore lising ani gumba gi maya da handara lai ne ba ko handara la ko do kangu mu summi hai idea ti ko aduna masagi handara ba paisa sina sales sina Manipur gi myam yai phaba ngam dori bra aro kamai to yai phan doi no special package ma pdi na hari ji am summi thamoi na pigi ba masi pigi da pot amane ba ko Manipur si India gi mang kwai ni sok ba state ama oira bane ba ko aduna special package se id kano se crore se lising sida id penning bane ba ko adu pdi aduna shigi da maktadi akoina central government se ai nuaiti ai ta singna nuaiti ko adu moi government se pairabani Manipuri matang da khangabani khogi then finance minister ko Mla Susindro so dum khangabani Manipuri film se kamai tong kodage se mai budget tu u da khangmane ko adu masibu sesibu kitang phagat na ba kamai tong se khoina pairing ai sai na Manipur sibu orim taragadi moi so khat yenga to biram ba yabne ko moi na so mieng sangda opposition na so Manipur haibasi lapthok ki bodong na khalak sumai tawra ka da kai dore ngasi budget pass taw khre natra khoi kamai taw dur ha por ma la ko sel kamai sina do no khangde lambi yate education sector ture education sector dinga singang tu banate pr labne tu banate ha de un tur bani
ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯕꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯍꯧꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ 100 ꯈꯪꯒꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯪꯒꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯄꯥꯛ ꯑꯥꯗ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯕꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯟꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯂꯣꯀꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLAꯁꯦ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯦꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯔꯤꯒꯥꯁꯤ ꯇꯣꯡꯉꯝꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯥꯁꯤ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯒꯥꯁꯤ ꯅꯥꯟꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯩ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯋꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ MLAꯒ ꯁꯝꯅꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯝꯅꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯃꯤ BJPꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯁꯦꯝꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯏꯅꯒꯨꯝꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ BJPꯒꯤ MLAꯗꯨꯗ MLAꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀೋ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ MLAꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯉꯝꯃꯒꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯞꯄꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯞꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ PR ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ PR ꯐꯠꯇꯦꯅ PR ꯐꯠꯇꯦꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯐꯥ ꯀꯛꯄꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯐꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯒꯥꯁꯤ ꯊꯥꯔꯥꯎ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯥꯁꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯒꯥꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯪ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯇꯥꯏ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯐꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯒꯅꯨꯒꯤ MLA ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BJPꯒꯤꯗꯁꯨ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯄꯨꯈꯠꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯜꯂꯁꯨ ꯑꯗꯨꯉꯥꯏ ꯄꯨꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯉꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯥꯟꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯅꯅꯕ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLAꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯅꯣꯏꯗ ꯆꯩꯕꯗ ꯁꯥꯎꯔꯨꯅꯨ ꯀꯣ ꯅꯣꯏꯗ ꯆꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯩꯕꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯅꯈꯣꯡ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯦꯛꯀꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯃ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, Oja. Thank you so much, Oja. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA-ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒ ꯕꯣꯔꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA-ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯒꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ MLA-ꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ MLA-ꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJP-ꯗ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ MP ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ उपाय लेटर ताकि चत ताबनी दिस इज आवर सिस्टम डेमोक्रेसी दा कोर्ट है काम सुंग यारे अदुबु करगुम कनो कांबोमना कोर्ट चतना लेतारगदी अखोय करी सुगदे गेदे करीगे दि चली गे हाबा सुके चतब्रा हाबा सेलेक्टेड थरगी चली करीगिनो अदु टॉपिक नो हाबदे अदु अतोपमना हंदक को मसागी अखोयगी ओपोजिशन अखोय रूलिंग नत्रगदी उपाय लेते हाबदो अदु हाइगनो हंदक अखोयगी एमपी अखोयगी को डॉक्टर ngomsa bimol honorable na ko handa kaino da hangne ba 19 august ta handa ki ngani 19 august have singa si or ngani ko asi mak an start question da thok le ya kamai thok hem ko man hang busi ko sai kamai hang ge da khuigi ko khuigi low si ko khuigi low si crisis gi matung na khuigi manipur da ko khuigi si gi ba farmer sing adigi yam thina so ba adigi khuigi low ji sin ba ya da asi kam lege adi magi mangi ba tari bi kari no adi food grain puthopgi sang se kam wa kre aduga farmer gi masing aduga farmer si gi bagi aduga masigi mayam chi PPO haidana question hang busi da fajana pakum pi ko Imphal East suklei West da Bishnupur Thobal Kakching ji Pamchor Sampur Sandel ko adegi Tengnopal Kangpuk pi haidana total si 11,967.4 hectare share ko adi SSC due to the SSC 27,269 metric ton the farmer na 9,182 adu 11 farmers casualty ne 8 injuries 3 dead sumana fajana period adu ne ba koina habisi ko tawra adu tawdabu ozagi wakala hangauda bisi soi besingsi karama package pi dori kamaina mateng pangau to have question du chitare da mathang na soina hangkane khale sumai tawdana asagi ko akoi kaino tawdana ko akoi ruling natragadi thabak se upai sungle leitre ruling na tawdi sibu sigi question si hojik ne ruling na hangne hai targadi hoje akoi gi kaino da MP ani khatani leise congress atani kaino da kai maru ise kaino lok sabha sini ya maru ise adana maduda phajana hangi pakumju phajana pirei aduga makhoi gi party na akoi ruling na tamni na kari tawde ge na hairi MP masade mathok pangthui adune baina pau phongnadre aduga tasengna akhoi MP ani leita MP ama khata dum tawre ma hangi si manipur go podum hang sumaina pointed question da hang ba change adu sumai tawbse adune ne mai sai ko ama central gi congress gi central leader sing siga state leader sing siga pau phongnadra ba nantra central leader na di manipur gi popular government am la halu habi gi question ka haina gi su leibu ude somna kana madu ko yaw te lawi nantra adi praja ge awabasi uba yanana ba pointed question si hangbiri bakum ju pire somna kadana akoi di upai leite BJP na tawdragadi haidana tawdana leiri aduna singum masi leibana ne ba aduna tasengna asagi MP amoina parliament ta question yam paja hangi atei da intho engine tawda targasu ko mai tawdana asagi akoi gi work bill gi matang da akoi gi manipur gi pradesh congress court thadaga sari asmai tawna parja wabsida ama khakdam ju thawba yankai thaw haiba natte kwai maroi bam tang di thabiudana lamben hangi si gam tang di thabiudana kadubi lamben hang da bano yam thuna lamben hango haidana central government ge mathakta asi national highway ji central government ge kano ne ba pone ba ko it is the property of the central government moi gi jurisdiction ne ba moi mathakta am tang kai no ngasi wakta ko mitei chalhan ji kari gi no national highway ni sedendra ga sam tang di thabiudana adubo yongna yamna chawthoktuna yamna pong targadi prajana moi de khandu ji kari no ba adam pongbi no ba political party have vote maya de mayam gi bakolo ge na lakane ba hoji bakolo bi ge do matam sidadi akoi di ruling na te haidran lai targadi
अदुदी हाइहन निंदे हाइजबनीदा ऐसे केतंग हाइजेगे अदुगा तसेंग हाइतारगदी हजि याम मरुजे अखो मैम खन्नदना याम अकन ममोंग द खन्नदना लमेन हांगनगदबनी इलीगल टैक्स कुंबा मसे अखो थिंगदबनी को सिगुंबगी इशू सिदा अखो याम कन नैनबो मरु ताय अदुगा करिगुंबा एमएलए मना नत्रा वा महांग हांगरे हाइदन मदु क्या मरु खंदन एकदम मदुदे हेक्ता याम मरु बिदोन को अखो समाने याम हेन मुन्न खन्नबसिदी आइदि मसिदि खन्नबम थोकते ना आइदि मा हाइजे ओके ओजा अखोगी लोसिलपगी लास्ट राउंड चे ओजा बंकिन लाक्सेगे ओजा कमाइन थंबिनिंगे ओजा अखोगी क्लोजिंग रिमार्क ओने सु थंबिरो ओजा हौजिसे अखोइना लोसिनजरपदा आइना हाइनिंगबसे बीजेपी ना असोम मेनलैंड पार्ट सेंटर रोम दा हाइबा तारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द हिंदू मुस्लिम गे हेट्रेड एंड एनमिटी अमा मोइना अमगा धर्म जात बिचात खाइदोअगा सुमाइना नुंसिनहंदनबगी पॉलिसी प्रोग्राम मनुंग याम हिडन ओइबा मोइगी आरएसएस अमसुंग बीजेपी ना चथरिबसे असुमाइना मणिपुर दसु मोइगी हौनबी मणिपुर दसु अखोई कांगलुप मसेन से अमगा नुंसिनहंदनबगी हेट से डिवीजन से हुजिकती नाक पाक तानरेदना पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड ओइरेदना असिगुंबा हेट्रेड की मरु हुनबसे मोय आदा मोयगी हैनबी मोयगी हौनबी अदु आदा हिंदू मुस्लिम तौबदो अदुमाइना सोमदसु मैतैगा कांगलुप अमगा अदुमाइना अमामम तौरगा अदोमदा अदुगी कैनोदो हौरकपनेबा अदुगी ट्रेंड दुनेबा लाइसे अदु यामना सिंसियर ओइदबा पुक्चेल याम सेंगदबा पार्टी ने बीजेपी से मोयना पुक्चेल हेक सेंगमबदा मसी सिगी फिबम जे अखोय यौरोयबा हाइरिबा मयाम से सीरियसनेस सुंगै लेतबा मोय करी थोइगे हाबसे मसाई अखोय ओजा मना हाइबीबदा सेंटर की कांग्रेस का स्टेट की कांग्रेस का पाव फाउना बिदब्रा हाबसे सिगुमा फजा फजबा क्वेश्चन से आईडी बीजेपी दा गा हंगबीरगदी याम फजगनी सेंटर की बीजेपी का मणिपुर की स्टेट की बीजेपी का पाव अमत फाउना बिद्रबा गायना नोंग तंगक सुमाइना हंगगदी याम फजनी फ्रूटफुल ओइगनी अदुगा यस सुमे स्टेट की इंटरेस्ट पीआईएल बो इस्नो अमा बो इस्नो इन एनी फॉर्म अंगम ओंगदा इखोय थबक तौगदबने यस राइट बट अइना ngasai हाइजगिबदो असोइबदना पिक थल्लबा असुक यामना तौरिबा ओपोजिशन पार्टी से अखोइना थागतजबगी वा नते अखोइसु अंगम्बा लेवल दा अखोइगी बेस्ट लेवल दा अखोइ होनजबनेबा सी सुक यामना होनरबसि फाउदा 99.9 होनबदा 0.1 दो चिथाहौरे ना 0.1 दो दा हेक्टा ब्लेम तौबनेबा होनरिबा 99% दो कांग्रेस ना होनजरिबा 99% से उरोयबा 1% दो दनेबा उरक्तोइसे सुमाइन तौदना खुदोमबी थिनबा असोइबा पुथोकपसे रूलिंग दा पुथोकपीरगदी मसी कयाम इफेक्टिव ओरंगनी लेबाक्सी मोइगी गवर्नेंस से कयामतिक महियालंगनी अदो असिगुम्बा मयाम अम लै अदु अखोइसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नतेबा पॉलिटिकल पार्टी अमनेबा अदुना असिगुम्बा अमसु लै असि हाइरिबा मयाम पुनमकसे करिनो येंगो हुजिक आई केनोमता थमजगे वाफम अमतंग लोसनजरपदा अखोइ हुजिकी पॉलिसी प्रोग्राम नोमता बीजेपी की लाइरिबा पॉलिसी प्रोग्राम देयर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देयर वेज ऑफ गवर्निंग द स्टेट मसीदा अमत नैनदबने यो मियाम से बीजेपी अमसुंग बीजेपी की सिंपथाइजर सिंग से बीजेपी दा लॉयल ओइबा सिंग से बीजेपी की पॉलिसी प्रोग्राम बीजेपी की असोइबा लूप होल्स अमता नैना रोयबा अदोय तारदी असोइबा फत्तबा अरानबा म्याम से कुपसलगा योखलगा थंबा तारगदी करी अखोई इसासीसु असोइबदुगी पार्ट अमा नत्तब्राबा फत्तबा पोतुदा तोंझलगा याउसन तारगदी आई इसासु फत्तबा अमा नत्तब्राबा अदुना मसाइगी सेंटर दा असि हाइबा यादब्रा पार्लियामेंट दा असि सेशन दा असि हाइबा यादब्रा हाइबसे वेरी वेलकमिंग सजेशन अखोई नोट तौसनजै अदो हाइरिबा पुनमकसे सिदा लैरिबा बीजेपी की यांखै मरी से मोइगा चटमिनरिबा मोइ यांखै मरी से लोइन तोखरसो मोइ निफु मरी से नोमता इंडिविजुअली ओइरगसो कलेक्टिवली एज ए होल ओइबे याय इंडिविजुअल लेवल दा ओइबे याय खबर दा ओइसनु नत्रगा थ्रू लेटर ओइना आदा थागी गेरा कैनोमता दि अप्रोच अमता दि तौना मोइसो
कांग्रेस ती नोय हाइबे यादब्रा हाइ दुमाइना हुजिक एमएलए ओइन लैरिबनेबा लाख 50 करोड़ लौथोगा सरकार की फंड लौथोगा लैरिबनेबा मोइगी अदु डेवलपमेंट फंड अदा फंड अदना मोइ म्याम लैरिबनेबा न सरकार की सिक्योरिटी म्याम सिजनरगा सरकार की फ्री द येनबा थाव म्याम दो सिजनरगा मोइ नुआइ न कोइ चतना मसिदैदा क्वार्टर द लैदना तौरिनेबा लैबा की कयम तौद्रसु मोइदि याम नुआइरिबा औदा लैरिबा बीजेपी की एमएलए म्याम से मोइ निफु मरी से नोंमतसु चीएम द इयोबा खबर सिदा कांग्रेस हुनबा नतबा मोइगी सेंटर दा सीएम तदी तौबियो उनाबदी फंगद्रे अदु आई चिठी अमा सुमाइना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ता प्रेसिडेंट ऑफिस ता होम मिनिस्ट्री ऑफिस ता फाइनेंस मिनिस्ट्री दा अकोइ निर्मला सीतारमण दा आइना सीची अमा थाजग्रे माना रेस्पॉन्स सुमाइना तौबिरे अकोइ चटलग हकथेंगना उनबा ngamdragasu appointment pibiraktragasu अखोइगी साइड तगी तक्सन बयाब लेप्तना तक्सल्ली हाइदना बीजेपी की लैरिबा एमएलए मयाम सिदसु नोंमतदी अदुगुंबा साखी साबोंदु खर तौबियोबा लैबा की इंटरेस्ट मोइदा क्वेश्चन अमता तौसेबा कांग्रेस सु तौबियो तौगनो हाइबा नते कांग्रेस सु तौबियो बट बीजेपी दो एवॉइड तौगनो हाइबनिदा बीजेपी दसु क्वेश्चन से तौसे हाइबा अखोइ लोइनमक त क्वेश्चन तौबियो लैबा की दमक तने लैरिबा मयाम सिदा यायबा अदो बीजेपी एवॉइड तौरगा बीजेपी नेग्लेक्ट तौरगा चटखरगा थैर चटखरगा कांग्रेस की मंगा सिदा सुम तारकपा लोइन थैर चटखरगा कांग्रेस की मंगा सिदा पोप तारकपा लोइन कांथो अमगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लैबाक की चाउग्रमा प्राइम मिनिस्टर अम लैरी हाइबा काउग्रे नरेंद्र मोदी कौबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लैरी होम मिनिस्टर अमित शाह कौबा अम लैरी सि मयाम दि लोइन काउनग्रेबा ओजा बिमोलना अदु तौरबिदि करिगिनो ओजा बिमोलना अदु हंगद्रि करिगिनो सुमाइन तौर लैरेबा नते लैबाक की भार पुनमक से अखोगी कांग्रेस की एमएलए मंगा सिग एमपी अनि सिदा पुलप ताइनरगा मोइदा पुलप कोकथक सिदा हाप पुरो हाइबदुदि मसी ngambabudi oijage ko nongma soidana su ngamakani 2027 da adum purage bhar do yam puhanningi be bhar do koi 2027 da pujarage aduga miyam gi aningba apamba thunghanjage adu haujikti khodom bi se ai koi lengak pairiba double engine gi BJP government se masida tawraga ai koi punna hotna minara kanda ai koi atuba matam da santi hanjal halakse ai koi waman gre hai ba se ai sumain thamjage okay oza thank you so much yam ngai je akoi gi लेबा अमगी हाइतारे तोगान तोगान दा पॉलिसी सिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आम अखोई तुम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लोइनमक लेगनी अखोई अपोजिशन की रूलिंग की अदुब तौबतब अखोई रूलिंग पार्टीसना अखोई लेंगाक पा रूलिंग हाइबदो ओइरबंदना अन प्रोजेक्ट में पॉलिसीज में फ्रेम तौबा अदुगा प्रजा मियाम गी फथरांग अखोई वेलफेयर स्कीम्स में आम यंगसन क्वेश्चन बासिगी दायित्व सिम चाउबा रूलिंग की पोत लेरे अदुगा अखोई एमएलए मसुंग मिनिस्टर सिंकिना अखोई थ्रू पार्लियामेंट एंड असेंबली दा मणिपुर मियाम प्रजा मियाम सिगी हुलसी लेरिबा प्रॉब्लम में पुथोगा ngang चौब रोल सिम लौबगी दायित्व सिम अखोई लेरिनी अदुगा अखोई गी मरोइना हाइतारे अखोई इरांग कन्ना थोइबा अखोई गी हुजिक मणिपुर स्टेट सिददी पीस अमसुंग सिक्योरिटी से हाना लेहनबसिना की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओइद्रीम हुजिक मैम दगी टॉप प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइतारगदी अदो मसिमक स्टेट अखोई फेलर हाइतारे स्वागी मतंग किदा ngamdabadagi अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अदगी लॉ एंड ऑर्डर जातेन तक थंबियोजा हौजे एग्रीकल्चर लैंड फार्मर की मतंग क्वेश्चन हंगी को जबि मूल मसिमक ने तौगदबा गवर्नमेंट की तौगद लोइनमक से मोइनदे गवर्नमेंट की मथौ से अखोइना सुमु मतमदा कांग्रेस न पालसु नत्र बीजेपी न पालसु अखोइना क्वेश्चन हंगो मतमदा मोइना थबक तौरमदबदो ओइतारगदी मोइजे गवर्नमेंट जे फेलो याबा याम फजना पीरिबको सिनी न पीरि थाजर मोय हंगिबा मिनदि थाजर मोय असु आमना कुपना स्टडी तौरमनी कायबिगी पोचि लेरमदो माने ममदि क्वेश्चन खोंगदनो माले अदो तौ तारगदी फार्मर गी दंता पैसा क्याम कायग्रे करी स्कीम लेगे हंगिरमदने मसे आई हाइनिंगदमनिको मरमदे पॉलिटिकल मानेना अदे अतोपमना सुमाना कुपना हंगो सुमाना ngasi bokta leiриba lambi je hangdoknaba kaidogrege na hangbadudi that is the duty of the members को member की मथौनी मदा हंगो मतमदा कैमता तौदे हारगदी यायेबा अदुका क्वेश्चन जो हंगदबदुदा ngasagi को हजिक जो हंग यायना हजिक जो फम्मीने हजिक कनोसे पार्लियामेंट लेरिने सिदैदा ngasi बौदा अखोई कांपोकपिदा अमसु नेशनल हाईवे अनिमक्सिदा लंबेन हांगनबो करी थबक तौग्रगे अदि प्रजा वारसिगी नोगी भारा नुंगलागी करी खन्नरिगे हाइबो क्वेश्चन सिम्पल हंगबदा अदुगी पाखुमदो खतने बखुन तानिंगिसे अदुना तसेंगना मसीगी मतंगदनेबा अदुना हजिकी को सिदैदा वा खरा ngangaga अदि मोगी गवर्नमेंट की मिस यावबु नते अदुगा ngasagi हेक्ता गवर्नमेंट जे थबक तौदोना पंगांगना nganगबदुदी
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯥꯔꯀꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯝꯇꯪꯒ ꯌꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯔꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯅ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯅ ꯄꯪꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯨꯅꯗꯤ हंदक बीजेपी पादब मतमदा कांग्रेस ना पाले खलो अदि तागदे मो ह्यूमन राइट वायोलेशन से मो ममांगी मतमदा तौगिबा माना कांग्रेस मथक्ता अखोय प्रजा मयाम मो अखोय मो कोर्ट उ चतना दौरिब्राबा अदुनदि अखोय की प्रजा के ओइनदि फगतपगी वाफम सिदि लेत्रे अखोय द नैरेबो ओलिबिसिंग से मसी मसक होंदोकपगी वागे मोंग अमन लाकदौरे अदुदि ख्वाइदि के अखोय लाइव थिबने अदुदि आई तहनजनिंदे सेकेंड तिंतक थमजगे अखोगी लर्नेड एडवोकेट अना क्वेश्चन मचा अमतंग खंगनिंगदना हंगजनिंगबने अखोई हुजिकी वहंग पाउखुम तौबसे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गिदा अखोगी लोक सभादा लैबिरिबा ऑनरेबल अनीना हंगब मतमदा पाउखुम फजना पिरे हाइबिरि सुमाइना राज्य सभागी ऑनरेबल MP नसु हंगबदा आंसर से पिबिरकद्रा पिबिरोइद्रा अदु मंगोंदसु खरा हंगहनसेरा क्वेश्चन से लेबाकी इंटरेस्ट हाइबसिसु आई ओजा सुम हाइनिंग बाहाय तारे अदुगा ओजा दने इन हाइजरिसे अदु हुजिकी पोचे सबाइन तौदना मोय अहुममकना फजना थबक तौबिरकपो ओइसनु हेना हंगबसु ओइसनु अखोय लर्नेट हाइबिरिदो आई एप्रिशिएट तौवे अदो आई कइनो तौरगा अनी दु खक्ता तौरगा अखोय गी राज्य सभा गी MP हे कानथोकपसे मासु खरा परफॉर्मिंग MP अम ओहनसे नॉन परफॉर्मिंग ओहन दबसी फत्ते हाइबदु सुम थमजनिंगना तौबने थैंक यू याम नुंगाइजे उजानी याम फजबा अखोय अफम याम थांगत पिरे अदुगा अखोय लेरिबा अखोयगी हुजिकी फिबम सिदा हाइताय लोइनमकी कनोसि लेतारगसो अखोयगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी अखोयगी क्रिटिसिजम अवायफम सिगमै पोसिजो अदुमक अदुम लई अदुगा अखोयगी पॉलिटिकल गी कनो खोंगचत सिदा हाइताय अदुमकसो अदुम लेरगा लाकपा अदुम सु चटकदो पोट अमकसो तौबतबो अदुबा अखोय हुजिकी मणिपुरगी ओइरबा सिचुएशन सिदि हेना अखोय मियाम सिना पामिसे हाइ कान हुजिक हाइकिबा थंगिबा अफम सि हेना अखोयगी पीस सिक्युरिटी लाकनबगी सिना की रिस्पांसिबिलिटी ओना लौरे हाइरा कांदा खरे हेना दायित्व से लौरा कांदा हुजिक तंगदु लेताबा पूरक पोस ले प्रजा मियामनसो कोई अदुम मसीगी पोसे इशूज आफ्टर इशूज थोलपन नैनदा यादना अदुम पुखलप पोरामसु ओइबा अदुबुक क्रिटिसिजम से प्रजा की मियामगी देगी साइटगी हेना अखोइना पामबसी सिदगी हेना अखोइना एम्फेसिस पीबसी अखोइगी हुजिकी रिस्पांसिबिलिटी दु होइना जंगसिलाकान हाइबदा गवर्नमेंट इट्स अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस अम चटकिने म लाकनी अदुबु मदु नतबिदा अखोइ हुजि थेंगनेरिबा पोचदे हेना फोकस पीरकांदा करम हाइना कोइदा तंगुलेता अबदु हंजल हलकदेगी हाइबगी अदुदुगी पोतु निमित्तो हाइबा तारे मदु अखोइगी मियामसिना सदु गाइरगा लेरिबनी अदु विथ दिस नोट ngasi ke koi program se matang ngasi tension jare ngasi ke thorom masi pusuk ya bidun mapung phan biki bai kai kumna jebe panelist ahumak oja HEMANTAKUMAR oja TOMCHA amadi oja BANKIM bu notice window TV ke mekedi amka so hana thakat phongtok jari hayeng chu sungsoi soidana lamda masi tu ba tongan ma thodok thok singi matang da naina nabgi tanja do akoi gi dialogue ki forum na pudon lakjege miyam sungsoi soidana meeting tabiyu pumnong pamukana khurum jari सेंट्रल गवर्नमेंट की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरु ओई रसल कोचिंग इंस्टीट्यूट मयांग इम्फालदा SSC डिफेंस समदि बैंकिंग एग्जाम सिंगी था तरुकी बोर्डिंग की कोर्स हौजरगनी मफम असिदा बोर्डिंग द लेबा सात्र खुदिंगमक थबकी एग्जाम सिंगदा रिटन दा 100% सक्सेस ओइरी मफम असिदा सकदारबा रिटायर्ड नेवी एयर फोर्स समदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगना ताकपी तंबीरी बोर्डिंग द लेबा सात्र सिंग नोमदा पुंग तरा ओजागा लोइनेना लारिक पहनबगा लोइनेना पुंग अमगी फिजिकल ट्रेनिंग सु पीचरी मफम असिदा सब्जेक्ट खुदिंगमा की शॉर्टकट मेथड सु ताकपी तंबीरी अकगनबा सिट मसिंग कुन खक्तनी याउबिनिंगबा सिंगना मयांग इम्फाल बेंगुन बुया लेरक्ता लेबा रसल कोचिंग इंस्टीट्यूट ता लाकपीरगा रजिस्ट्रेशन तौबी हौ नत्रगा अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 8289 833 957 दा कांटेक्ट तौबिरउ
Welcome to Uttaranchal University. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang da thaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patakta yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhogi phone number 6909 390666 ta call to birau.